Wagi wa mai ni umwe wa mathina maria makoretwo makigumira aikari a kaunti ya Marsabit ona rimwe gucugira ngui gatagati ka nduriri. Mai maya mairima ni umwe wa mitaratara iria ikinyanirio ni ataramu a waki wa barabara ya kuma Isiolo nginya Moyale. Mai makahuthika wakine na oho aikari makagunika na mai mafuri. Mifagota ino iri kundu gutiganite kaunti-ini ya Marsabit na kuria waki urikite na ataramu makoha mirigo itigeirwo aikari aria hau kabere marathiaga thabari ndaya gwetha mai. Waki wa barabara ukahotithia micii iria iri barabara-ini gukura na ikagea riri mweru. Muhiano mwega ni mucii uyu wa Laisamis kuria nginya aikari aria ni ariithi a mahiu mambiriirie wonjoria. Amwe magaka nyumba cia mahiga cia gukomborithia ona magithiaga na mbere guikara nyumba-ini ciao cia unduire. Tangu hii barabara tupate hii barabara ya lami tumeanza kupata maendeleo, tumeanza kupata wateja wenye wanakuja kukomboa manyumba kama hizi. Naguo wonjoria ukaguciriria ageni kuma miena ngurani ya bururi. Hau kabere kurari hinya kuona andu magiikara hakuhi na barabara no riu ti undu wa magegania kuona cikaro mena-ini ya barabara. Ona gutuika waki wa barabara ino uri hakuhi kurika hatire nganja ati andu aingi ethi ni makoretwo makigunika na njira ya kuona mawira ma waki. Ni njukite guku gwetha wira no ni ndeithikite muno kuma ndoka guku turutite wira na wega muno na gatuika wa guteithika ngeonera gia kuria na gia kunywa. Ndahota kuga wira uyu ni undeithitie tondu haha ni ndutaga mugate wa ciana ciakwa na nie mwene na ngahota kwiendereithia kimaisha. Marsabit ni kaunti ina utonga wa unduire. Ni mucii kwa makiria ya nduriri 14 aria makoragwo mari ariithi. Ningi iri na ciirorerwa ngurani iria ingiguciriria agendi no aingi matikoretwo magikinya guku ni undu wa mathina ma ukui na barabara guthuka. No riu kuri na mwihoko ati ugendi ni ugukorwo ukigacira. Forest yetu is a natural forest. Here tuko na Crater Lake kwa hii forest. Sibiloi nafikiri is the cradle of mankind. I don't know kama muleza kuona. So kwa hivyo hii ni nyumbani, watalii wengi tunapenda wakuje watembele nyumbani. Aikari a kaunti ino mari na mwihoko ati ruhuho rwa uthii wa na mbere ruria ruracema mwena uyu rwaya kumbukia mathina mao kuona ati ona thogora wa migunda no urathie na mbere kwambatira. Venye lami imefika demand ya ardhi imepanda sana. Thirikari ya kaunti nayo ni yambiririe waki wa githinjiro gia kiriu hakuhi na mucii wa Marsabit igitanya kuguna ariithi na njira ya kurehe thoko ya mahiu hakuhi. Hiyo nafikiri itasaidia watu wetu kuleta mifugo yao hapa, inachinjiwa hapa, inapelekwa sokoni kwa haraka. Barabara ya kuma Isiolo gukinya mucii-ini wa Marsabit iretigetie kilomita 17 irike itanyitwo gutiriho ica ikuhi nayo bica ino ya rukungu ikinya muthia. Na kwa mucii-ini wa Moyale waki wa ceceni ya kiriu ya muhaka-ini wa Kenya na Ethiopia ni urathie na mbere. Mufango uria utanyitwo kunyita itemi hari uthii wa na mbere na wonjoria. Mirigo gutwaro Nairobi ya ikaraga thuku 4 kana 5 no riu kirori kioima guku ni kigukinya Nairobi o muthenya ucio. Koguo riu ahuria biashara ni mekuhota kuruta biashara na matari na thogora munene wa garama. No ona uthii uyu wa na mbere ukigacagira aikari ni marakaya ati ni urateithiriria biashara cia magendo na makiria andu kuma bururi-ini wa Ethiopia kuingirio bururi-ini kimagendo. Wenye wanasafiri kupitia nchini Kenya hawafai kuingia nchi, ni wao ndio wanavaa kuzuia, kama ni kukataza stamp wakataze ama visa wakataze. Lakini jambo tuko naye na tunajua wananchi wa Moyale wote wanajua hapa stamp inauzwa. Utongoria wa kaunti ni ureganite na uhoro ucio kiuga ati ni hindi ugitiri unyitete thinga ni undu wa waki wa barabara. Hii sio barabara ile ya kupitia kichorochoro, ni barabara kubwa ambaye imekuwa inaangaliwa na watu wa security vizuri, haiwezi ongeza human trafficking. Muhaka wa Kenya na Ethiopia we makinya manini tu kuma haha ndugamite na kureka kwa barabara ino ni kwirigirirwo kugacirithia makiria wonjoria gatagati ka mabũrũri maya meri.
Gladys Kigo, Inoro TV, Moyale.